Ngizothanda ukuthi ngibingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenza khona la eMzansi, ungakhohlwa nje ukuthi usubscribe le channel and uphinde uclick ibell for ama notification. So kule video namhlanje ngizokhuluma ngendaba ya TK Dlamini lokho itrend ku social media. Kunendaba ke lokho itrend ezithi uTK Dlamini udlulile emhlabeni. Semasibheka ke nathi senze research sicheck indaba yakhe uTK Dlamini sathola ukuthi lezi ndaba siqiniseke ukuthi ngabe ngempela udlulile emhlabeni because ifamily yakhe ibingakhuluma lutho ngalolu daba. Into esiyitholile sithola ukuthi uTK Dlamini ube kwi-car accident, but mema kuhamba isikhathi soyithola information yanele and then ube sengibuya ngu-update ngutshela hlahle kwenzakaleni zikhiphani. So abantu abangathuki impela cause asinaso isiqiniseko ukuthi hlahle kwenzakaleni and abantu abangakholi information abangayazi and abangenaso isiqiniseko ngayo cause abantu abaningi baqamba amanga maybe ngesazi cause abantu abaningi lokho bekhuluma e-social media bethi ushonile bakhuluma into eziningi. So leyo ndaba leyo sizozwa ngefamily if ngempela ukuthi uyiqiniso or makuthi yena akashonanga uzo-explain hlahle kwenzakaleni. So bengifuna nje uku-update ngayo le information. Ayengithe nje danke, ngiyabonga, ngakhohlwa ukuthi like le video.